Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas ćemo pričati o dionicama tech kompanija, odnosno tehnoloških kompanija. Njihove dionice su u zadnje vrijeme postale iznimno popularne. Većina njih bilježi odlične kvartalne rezultate i postavlja se pitanje ima li bolje investicije od investicije u njih. Odgovor na to pitanje daću u ovom videu, a prije nego što krenemo, lajkajte video, pretplatite se na kanal ako već niste, pokažite mi na taj način da vam se sviđa sadržaj kojeg objavljujem i pridružite nam se u chatu u kojem pričamo o vašim i mojim ulaganjima, analizama pojedinih dionica, burzi, ekonomiji i svim pitanjima vezanim uz to, pa ako vas tako nešto interesira, imate link u opisu ovog videa gdje možete saznati više. Na ovom grafu možemo vidjeti Nasdaq 100 indeks kojeg čini 100 najvećih nefinancijskih kompanija, iako je kao i kod svih ostalih dionica bio pad u trećem mjesecu. Uslijedio je vrlo brzi oporavak i više od toga, pa smo danas na otprilike 12% višoj razini nego što smo bili prije početka krize. Što znači da su brojne kompanije iz tog indeksa itekako profitirale od krize, od promjene načina stila života, barem privremeno, a možda i dalje u budućnosti. Kada pogledamo što čini tih top 10 dionica iz Nasdaq 100 indeksa, onda nam bude sve jasno zašto se radi o tako velikom skoku cijene. Tu su Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Intel, Nvidia, Adobe, PayPal, znači to su sve tehnološke kompanije koje su itekako uključene kroz svoj cloud biznis, kroz internet prodaju, kroz prodaju uređaja koji su vam potrebni za rad od kuće i tako dalje. Dakle, svi su oni na sebi specifičan način profitirali od ove krize. S&P 500 se isto tako oporavio, ali ne još u potpunosti, tako da još nam malo fali da se vratimo na one razine prije krize. I ovih dana na svakom koraku možemo vidjeti neke vijesti iz tog sektora, na primjer Apple, Amazon, Facebook, svi oni sada objavljuju svoje kvartalne rezultate koji su puno bolji od očekivanja, zbog čega cijena dionica još više skače. Krenut ćemo s Amazonom kao jednim od najvećih dobitnika ove krize. Puno toga se sada prebacilo, transformiralo na online trgovinu. Ljudi su se odlučili ne ići u trgovine iz razloga što su neke bile zatvorene, neki su se možda bojali ići u trgovinu zbog zaraze, pa su odlučili svoju klasičnu kupovinu koju bi inače obavili u shopping centrima obaviti na Amazonu. Amazon je najveća e-commerce platforma na svijetu i kao takva je itekako profitirala od ovoga. Očekivalo se da će u drugom kvartalu imati 81,5 milijardu prihoda, imali su 89 milijardi, dok većina kompanija bilježi loše rezultate, pad prihoda od 10, 15, 20 pa i 30%. Amazon s druge strane bilježi rast i to pošten rast od nekakvih 9 milijardi dolara u odnosu na prošlu godinu. Ono što je zanimljivo je da se prodaja kućnih potrepština, odnosno namirnica, povećala za 3 puta. Ljudi dakle kupuju čak i hranu preko interneta, preko Amazona. Na gornjem grafu vidite kako se kretao prihod po kvartalima od 2016. do danas. Vidimo stabilan rast, četvrti kvartal je uvijek bio najjači. Sada smo imali situaciju da je drugi kvartal bio čak jači nego četvrti kvartal prošle godine, što se, kao što vidite iz priloženog, još nije nikada dogodilo. Zarada na kraju isto tako najveća do sada zabilježena u povijesti Amazona, oko 5 milijardi dolara u ovom kvartalu. I sad kad pogledate Amazon, kad vidite koliko su oni velika kompanija, mislili bi pa oni ne mogu rasti više od 3, 4, 5, 6% na godišnjoj razini, a oni su narasli oko 40% u odnosu na prošlu godinu. To je strašan rast i vidimo da sa Amazonom se očito ne može pogriješiti, jer što god da se dogodi, oni će pronaći način kako da od toga profitiraju. Za idući treći kvartal očekuju prihode
između 87 i 93 milijarde dolara, što će predstavljati, ako se to naravno dogodi, rast od 24 do 33% u odnosu na prethodnu godinu. Njihov cloud biznis, Amazon Web Services, isto tako bilježi solidan rast 29% u odnosu na prošlu godinu. Nadalje, od oglašavanja isto tako bilježe povećanje prihoda od 40% u odnosu na prethodnu godinu. Gdje god da pogledamo, Amazon bilježi dvoznamenkaste stope rasta, znači stvarno zvijer od kompanije. A to se itekako može vidjeti i na cijeni dionice. Kad pogledamo ovaj pad koji se dogodio u 3. mjesecu, čini se kao da se praktički ništa nije ni dogodilo. Pala je dionica za nekakvih par stotina dolara, a kad pogledamo koliko je sada, vidimo što se zapravo dogodilo. Dionica je u krizi, u jeku krize vrijedila oko $1.600, danas je na 3.100. Slična situacija dogodila se i sa Appleom, koji je sada postao najvrijednija kompanija na svijetu. Prestigli su čak i Saudi Aramco, koji se bavi naftom, proizvodnjom nafte, a to se dogodilo nakon što su objavili isto tako snažne kvartalne rezultate koji predstavljaju 11% rasta u odnosu na prošlu godinu. Također najavili su da će napraviti 4-for-1 stock split, to znači da će zamijeniti dionice na način da ćete jednu dionicu od $400 zamijeniti za 4 dionice od $100. To rade iz razloga što brojni ulagači kojima nisu dostupne frakcionalne dionice ne mogu kupiti jednu dionicu Apple-a jer košta $400, a nekima je to previše i ne mogu skupiti $400 za kupnju jedne dionice, ali će vjerojatno moći skupiti $100 za kupnju jedne dionice. To na kraju krajeva ne utječe ni na koji način na postojeće dioničare. Imali ste jednu dionicu od $400, sad ćete imati 4 dionice od $100, znači na istom ste, kompanija će jednako vrijediti, osim što će povećati broj dionica, čime će smanjiti cijenu svake od tih pojedinačnih dionica kako bi one bile pristupačnije drugim investitorima. Taj rast bio je predvođen prodajom iPada i Maca. Znači, tu se ne radi o prodaji iPhona, nekog novog revolucionarnog mobitela, ne, radi se o prodaji Macova, dakle stolnih računala, laptopa i iPada koji su sada postali hit jer su ljudi masovno počeli raditi od kuće, zbog čega im je trebao možda novi laptop ili iPad ili nešto i eto, htjeli su raditi na novom računalu koje im može zadovoljiti određene poslovne potrebe. Taj segment Appleovog biznisa je uvijek nekako zaostajao za ostatkom, pogotovo za iPhoneom, a sada se preokrenuo i postao je jedan od vodećih segmenata. Prodaja iPada povećala se 31% u odnosu na prošlu godinu, a odnosno prihodi od prodaje Macova 18% u odnosu na prošlu godinu. Dvoznamenkasti rast koji pokazuje da su se neki trendovi promijenili, vidjet ćemo hoće li se to nastaviti i u idućim kvartalima, ali evo, barem za sada privremeno su profitirali pošteno od prodaje svojih računala i tableta. Isto tako to dokazuje i ovaj graf cijene dionica. Vidimo, nakon što je prije krize dionica bila $300, potonula je na 220, a danas smo na oko $420. Nastavljamo sa Facebookom koji isto tako bilježi rast od 11% u odnosu na prošlu godinu, iako je sve usporilo, iako je oglašavanje za većinu biznisa stalo, pogotovo ovih manjih biznisa, fizičkih trgovina i sličnog. Unatoč svemu bilježe rast koji se vidi na svim poljima, od dobiti, od prihoda, od dnevno, mjesečno aktivnih korisnika, od prihoda po korisniku. Vidimo da je prosječan prihod po korisniku u drugom kvartalu ove godine bio $7. Rast je poprilično stabilan, vidimo od 2017. da se taj prihod lagano povećavao i nastavlja se i dalje. Broj mjesečno aktivnih korisnika u drugom kvartalu 2020. iznosio je 2,7
milijarde ljudi, najveći broj kojeg smo vidjeli do sada. Dionica je slična kao i prethodnim grafovima, dakle prije krize bili smo na $210, sada smo na $250, a dok je trajala, odnosno počinjala pandemija, mogli ste kupiti te dionice za $140. Ima da slijedi Google koji klasično ne donosi oduševljenje kod ulagača kada su u pitanju kvartalni rezultati. To je prvi pad prihoda zapravo. S jedne strane, naravno, to je kod ulagača izazvalo loše osjećaje, s druge strane možda i pozitivne iz razloga što im cloud dio biznisa raste, kao i kod svih, i kod Amazona i kod Microsofta. Cloud je trenutno hit, pa eto i Google od toga ima koristi. Jasno nam je da Google ne može imati odlične rezultate kada je njihov glavni izvor prihoda zarada od oglašavanja, koja se i na YouTubeu i na Googleu pomalo zaustavila, a vidimo mišljenje investitora, odnosno ulagača i na ovom grafu. Cijena se u jednom trenutku oporavila u potpunosti, čak i prešla onu razinu cijene od prije krize, ali se sada vratila na $1480 smo, a prije krize je bilo $1530-40. U ovom videu spomenuo sam 4 od ove dionice, takozvane FANG dionice: Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google, koje predstavljaju jezgru tehnoloških kompanija danas u SAD-u i svijetu. Planiram napraviti analizu detaljnu svake od tih kompanija, mislim da će vam se to svidjeti. Što se mene tiče, većina ovih kompanija su dobra odluka za budućnost. Sad na kojoj cijeni ćete to kupiti, hoćete li sada ili ćete čekati možda da im se cijena malo spusti i vrati na neku, ajmo reći, realniju razinu, to ostavljam vama, ali da imaju svjetlu budućnost itekako imaju, pogotovo kompanija kao što je Amazon, koja bilježi takve stope rasta kao što niko to ne može očekivati. Pazite da oni rastu 20-30% u odnosu na prošlu godinu, i to svake godine, neovisno o tome što se sada dogodila kriza i što se očekivalo da će možda i oni patiti od toga na neki način i da će imati štetu, jer potrošnja se generalno smanjila, ali očito ne na Amazonu. Tako da napravit ću jednu analizu svake od ovih dionica kako bi mogli odlučiti što mislite o tim kompanijama, jesu li to ulaganja za vas. Nadam se da vam se svidio ovaj uvodni video u tu temu. Lajkajte video, pretplatite se na kanal, pridružite nam se u chatu i vidimo se u idućem videu.